Attention, puis la moi aussi. Oyenge, oyenge, oyenge. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous êtes là? Mais non, il y a fruits là que tu n'as jamais vu. Hein? Même dans le dos, toujours jamais jamais la bouche à la guise avec un modèle de la bouche à ma série. La guise est toujours au moutia, quand on a formé à caca, le bouche à salis, à quelque tout à la tu fais quoi là? Réveille-toi. Dieu t'es dans le combat, j'ai vu Jésus-Christ. Tu as vu Jésus-Christ figurer à la façon. Ça va mon gars? Figurer à la façon. Dala, faut me dire que yande. Bakanga minotro bakanga jisienne. Yani wazima kana wakota mwana chidampani. Bame baka, bame ka, bame fungula tono, bame kotisa yana kati, bame soude, bame losa dans le fleuve. Mbazimba soni kada kuwaka kana kati mfida. Kimbangu yaye, kimbangu na mukoma, kimbangu yaye. Akupau, na tangu wamekuiza simba wao. Paul, yani vilugaka be, yani mebaka, mongwati, nkakulu, yani masekuiza zenga, muti na likutu. Oh, mengeme mvani tambula na Yesu. Ngezaba peke, celui qui use de violence périra par la violence. Ngeke baka mongwati, ngeke kuiza zenga likutu. Ni Yesu yake yimina ngeke, bika, futuna likutu. Yani baka likutu samna kufuna beto ke, kia, nzambabonga. Metala ya mpita kimpa. Bagena kuyoka yanti yani gena kuseka bawo yani kutuba chi ina beli gena kuyoka munu mbasi munu kele nkumba ngudi je suis le cordon ombilical na kivumu ya munu tona mukumba ya munu ke basika masima tatu Simon Kimbangu, Simon Toko et Simon Padi Zabo bonga et tous les trois maouine Mpadi Toko Kimbangu basana kadi mangu. Et ben on ne peut pas voir l'histoire de Pierre. Nous avons accusé à Pierre. Nous avons accusé à Marc. Nous avons accusé à Moïse. Il y a eu des grands égyptologues, mais ça l'étude. Bah croire comment. Bah révolutionnaire, à Néné. Bah croire comment il a bien que voir comment Wanda, comment Telamaka. Bah au fouet Bouani, bah Telamaka semble la voix là-bas. Bah Martin Luther King, bah Telamaka. Malcolm X n'a la marque. Mais aujourd'hui, nous sommes corrompus. Pourquoi? Parce que il y a une montée de Telama Diaka. Si vous êtes Telama, il y a que les passes. Il y a la façon de diviser pour mieux régner. Est-ce que est-ce que voilà pourquoi
Congo fo ya kuluka. Congo fo ya kuluka. Congo fo ya kuluka. Congo fo ya kuluka. Mwishi Congo mpindu mpandu. Voilà pourquoi tata kulumezonza beno sala ngolo beno zaba kusambila. Parce que la kacha disambu ya beno ni kula nyonso mamuta kangaka kuna na Zulu ni ya uke fungula beno afin que beno zaba kuilika ba voiture afin que beno zaba kuilika ba hélicoptère parce que ba hélicoptère ina sebe le tala ba dessin ina wanaka na ba pyramide Égypte ya kele mansoe ka ba kopa beto mindele mekwenda ba mekwenda yilika ba membaka bibliothèque ya beto yo wanaka na Égypte ba yoka ya pour que beto zaba be alors ba zaba be ke ba ndombe baou na kusosa ba meda ya sigi baou mpede ba ke 4 depuis na na Zulu yana kulumuka makulu metikita mpebe besala yana mezaba keti nge muchindu yae baka kimya nzaba bonga bene metala muchindu maladi baba mena china beto coronavirus corona yenda kwa corona mama corona yenda kwa corona mingi mefwa bene wa metwa mingi parce que ça va déjà si que Dianzoza Numbu ngebaka moi chincho chimpu moi batangawisi na ngeme tuta ngeme jayao yame manisa ngebaka mompesi ngeme togisa yao ngeme noa yame fumula diaka menga parce que menga ya ndombe kelengo attention pila mwezi fumuki mbangu meko tuba yani kele na beto kintuati yani kele na beto mbasi yani kele na beto mbasi na ngumi ya tata zani donc samu na kumanisa samu na kulanila tangu kilumbu yake kilumbu yangana ina bakena kukembila ufungo kimbangu na mbanza Kongo bantu kena kukembila donc moya octobre nyonsi yayi bakena kukembila yayi kula na fati yeche sebene uwa ayike na Facebook wenge tala yake na kuduta on direct benga kwenda lisiga kaka bendewa sauf akrete mbunza bayine zaba TTV yina kele bonso culture ya bao bayine kana kutangama kaka oh mono muke salabi mangu na Jésus muke salabi mangu na Jésus oh pointe noire est bourré de génie kabwabo pointe noire est bourré de génie ikisi ke mingi afuka kufuka mwenge zonza kun parfois kiske kun ke pesa ka ngembolo ngeni ya kisa mwenge zaba asigi ya ndio mtumaka kocho ni Jésus mwana ngonzo foku zaba kuno bukukotila ya buku asigi vandu monu wachi ipenda ngindo flag bwiri mubongo mushi mungu kakubutuncha mukakukosela muchamu muntando mungu mumasi bamukilimona jonsundi ndilu sundi ukisiyansi na boso njakwanga nzekulu natumbu mutinenga njalubende njasongona njambumpumpwe enje tikatsilwaje awumini mwani inungulu wakumila panano vingu bole Bikuka yako kulichagu bonga kubauna zaidi wa bonga Unazikatia siko? Muzaba besike na muntu chilamono kilenge bobya. Atira itelebe. Baikala mama simona tela kina kilenge. Parce que na tanguna beto kina kujimba ngenge na kusonchiri ke mama amekwenda. Bambuti ya beto vali voyager kina nzimbo. Nzimbo kina kuluta ba yani kina kuwanga signification. Yani mekwenda ka deja. Ntanga mekwenda ani kuzwa deja bampolo. Ani mekukulumuka na ya tata. Tala jam. Kabwako? Talako? Balumanako? Zambi wa bonga? Beto meko manisa kima mke zonza na beno mambo nyonso machin kapsule zonza yao. Il est le Messie noir. Babuda bagena nzambi abao ba chrétien bagena nzambi abao beto kena ange légal beto kele mwanda Congo bao kena ange légal abao kele Yahvé babuda kena ba soki ba japonais ba chinois bao aussi bagena ba ange abao il a meta la bao nzamba bonga mun jamais monena telama mukwena la tombe ya Moïse mukwena lomba sinon mugeta mugangambo Moïse bali zonza mzabe siki araménien si avali zonza ki kaiki kuna
Quand il s'est manière, je ne sais pas. Mais en façon, quand on a l'homme à la tombe, il y en a qui ont waïki. Oh, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Oui. Pas au kuna, ni mutini ni malena lobila. Ina keba nzambia bao. Kawago. Bedo, nzambia mfumu kimbangu. Nzambia machuwa ndere. Mama wandomi. Nzambia ya yambita kimpa. Kawanzo banzimba. Nzambia matai muanda. Nzambia filipumbumba. Matai muanda wakitu kansengele mbele. Wayi kansengele mbele. Wakota muna nchida mpandu. Matai muanda wale bana kuzwayaji. Mindele mepwila mepula bazola yoka yane kituka bamebikana kaka bilele na maboko yane lutaka nze et jusqu'aujourd'hui betozaba bekote kore matai mwana kwenda parce que yani sibanaka yani manganga yani torture nzambonga tukula bana ina kena makuto ina kena tima yambote yaimbe Mama bongo zambulanga kwamye mayo 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 akondo mpeve mayela kwechifonda mayo 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 mama bongo zambula kwanye mayo 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 akondo mpeve mayela kwechifonda mayo 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 tata tumo zambulanga kwanye mayo mayo tata zambi tumeni kutonda liaka Tureni ntangu kelikatata musamuna emusansula maguma wakanga kuna mbanza kongo ya mpa hana kikwabike takumba ngudi hata kula lubamba makanda fumye zolero no medisa mtu wangu wa kikwezi ya lanko kingunza to kingunza kikola ngambanza kongo kingunza ni nsilulu kingunza ni nsambulu ya tusisa bakaka zeto tata kimbangu wati banselulu zeto mbonge kimino ututwali sabalusula ngezololo wa ntotolo diba ngangi kaga yenkasulu kasulu kodi mabu matondo